අපි සූදානම් මීළඟට එස්තෝනියානු නර්තන කණ්ඩායම වේදිකාවට බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නට ඔවුන්ගේ ජීවන ක්‍රමය පිළිබඳව කියවෙන හරි අපූර්ව නර්තනාංගයක් වේදිකාවට ගෙනෙන්නට සූදානම්. මේ නර්තනාංගය එස්තෝනියාවේ ජාතික නර්තනයේ ලෙසත් ඔවුන් හඳුන්වනවා. Let us welcome the Estonian dance troupe to the stage. This is their national dance as well as a performance that depicts their way of life. Sata vihmakõne sa. Ma ei pelgä sinua ilomasussa. Tule kõne sa. Sukkarinda pista ja subel purjeta. Tuule laiva hinda lehita. Tuubel on sõita ja ilma pullelda. Korgelt alakaia hää. Hinda hely alla mõtsu pääle hõigada. Tuule kõne saata sa kõne. Puhtas paare kõne saata selge silmäkene. Ilman seni rända, kuni targempas ma saa. Kuni käe kerges ja silmä selges saa. Hinda elotähti opi lugema. Opi ilma tundma ja arvama taast saa. Tuule kõne saata sa kõne. Puhtas paare kõne saata selge silmäkene. Tuule kõne saata sa kõne. Puhtas paare kõne saata selge silmäkene. Näio suures sai. Suures targempas lugejast ta sai. Tuule